sekali naik onta benon keren meren. Naik sepeda bes gitu tukang keliling rongsok. Apa kan gelang-gelang Rene nyong gagat ah kayak Aliando. Mukanya cutra, si Galiando, sama si Gali Baba gondrau. Ah, kontari ngomong sembarangan behau. Kontara werusi. Aku anaknya sang putra petir. Pret, sang putra petir sama sang putra pembawa bencana gondrau. Ereka mana sih ya pepedahan bayar anak Afrika? Ah, kepo baik kon tahu. Priben sikilan nyong gegoes lah. Paning Afrika, Kalimantan, Timur Leste. Priben sikilan nyong goes ora. Kepo baik di. Terus ata, biasa teh gondo gaya anak, kau tajong teh tongkona kamelengkung. Baju tuh ini telang, lari gua nyala banget sih ya. Rumit jika rumus matematika. Sembarangan baik kon dari ngomong hau. Emang nyong kayak siku sama panjang tak apa wong edan kah? Banget zaman nih siku sama panjang gondo, siku sama datar ono kala. Terus lah nyong kan main deget, kemanfaatnya ngobrol dengan kawan, sing ana nyong kegawa edan. Pugu yang sekarang bawa edan. Ini atas lebih ujungnya. Bau banget sama potong acang. Karena dia Facebook rame banget waktu ya. Kawangan ah, biasa wae dia budak di Harawangan. Anjir. Mancing teh aing mah karos pisan teu menang-menang. Bukan lauk narorombeun kabeh bibirna. Ampun dah. Tuh si belum, karena dia sorangan bae siga tukang cakwe geuning. Long, kena ada long. Jawabnya ku sia yang karena di dia. Mancing. Nyawak rangda. Mohon anda ya. Itu buat aspal. Aspal teh ku nyawakna. Rekna sia ka dieu. Rising sia teh. Aing tek bobo siang lung. Tapi aing teu bisa perem-perem mikiran si Anu. Hayang beureum mah make lempol buberot kamatakeun. Siapa nggak so adukan bae lung. Atuh meuli power belum mah mata aing perem bae teu benta-benta. Cenah hayang beureum ambe bisa bobo siang. Eta tips aing. Bener teu? Bener lung, bener siapa? Maehan aing. Setulah gandeng dah. Saya semua teh ngarawet sampai geuning. Siga bapak-bapak kosan. Oh, geus dong ngomong-ngomong eta mancing menang tuh nyai belum? Encan rod ya. Tumben enak mau nu nyamperi jiji acan. Karesel aing. Sia mau kapelak mancing ieu belum? Ai mancing teh aya teknikna. Ya sigana nyaho bae tuh teknikna. Kiki aing geus pernah milu mancing mania mantap di Trans 7. Nyaho lainnya nih acarana. Nyaho lah aing sok nyelo di Trans 7, mancing mania mantap mah. Tah lung pengalaman aing mancing di dia win strike terus. Pakai teknik aing sorangan. Siapa pernah milu mancing mania di Trans 7? Sama miluna acara si Otan meureun. Oh, sia Dolphinona. Bisa pulang gandeng rod. Sia gandeng bae geuning. Ilauk malor kabeh. Ku aing racun teh sia kana kobak. Anak, udah biarin di nomor lu. Siapa biasanya nyawa baik yang siga GPS. Berisik pon, sing tak setrum rambene kawan. Siwa nikah aing, sing dipalangkeun sia ku aing ka Gunung Bromo, leungit-leungit sa diri itulah. Hati-hati anda kalau berbicara. Nyong kepet gosong kon. Kosongan kene banget sia tuh. Ku sudah salah risik kon dah. Kan di sia Keliling dunia. Atah bae keliling dunia anjir itu sakalian budak. Ribet melu baik kah. Ulah kakale tadi bae ka Paning ngelor nyong nih. kadieu. Ah, kadi tu adana. Ribet pisan kah. Ngintil baik. Tumben-tumbenan seperti sebelum duaan bae. Siga bae keur bobogohan mah. Hei, pokoknya semua Jepang kena rahasia. Cek bae aing main semua Jepang bae sa. Ah, hese bos pangsit. Ah, bisa sih semua Jepang bro ya.
Si Belung mirip apa Korea. Naon apa Korea? Dibuka aing lah, ya jeung beungeut aing ye. Buk siga tukang layangan. Gos, para biasa duaan juga anak hayang peperbut umur. Generasi saduaan romantis pisan. Aing keur mancing haw. Disubrot nyamper ke aing ngaganggu bae aing. Atau yang batur belum. Ngomong jeung entok tuh loba. Makanya yang Tarzan ngomong jeung entong. Cie romantis pisan juga drama Korea. Hau sing akan. Ya akan tunggu aing kenyal. Kata yang akan tunggunya nih pahit. Ya tuh momoy kelek aing. Bulu keleknya hidung gini hau sika gelasan. Geus gandeng lah aing keur menikmati angin sore. Terus kadi turut pindah deh risi. Oh gandeng bae belum aing kayak pindah, percuma di dige nya mah kayak bae mancing. Mana henteu bae. Oh coblok Bau balik lah. itu. Geus tukang layangan mah kosorangan bae. Itu pasukan jomblo itu. Kon ge jomblo bege kok. Naon yang boga we tilus ya, tapi aku batur. Jelas kon lu. Isage-age itu baru dah. Duh, tambah rame bae aing mah. Risi kada itu dah. Lung, hebat gini sih gaweana mancing bae. Ada atuh. Kedua bi aing saya nu rewel. Lencana rewel lung, lagian saya teh cangkel leungeun, mancing tisuk sampai sore. Panas bari nagen birit. Itulah, hanya mancing yang membuatku damai dan fresh pikirannya. Sudah buka pikiran bae sia. Wes lah mending di sihau bener ciprot bae belum tor jelas. Ya. Rot, Naon? eta nya awak itu kitu teu balorat. Telan we ge awak rindu teh maco, keren, gagah. Maco gagah dende, awak itu kitu golo lalaki awak itu teh. Digondel-ondel boro-boro hayang aing mah. Aing ge asina mah hayang hau guru. Tapi hese, Oh nu ese Rot, tadinya yang kurus mah nu penting dek niat. niatna kumaha? Yo, nyana hari isuk olahraga, squat jam, jogging, sorena lompat untuk tol Pali. Jama edan, bakal awak aing kontainer. Tempat ka Cipali, maksudna naon ye ngece pangahina. Dua-dua narot. Terus aing ngek balik lah. Jadi aing ngawana paranas bae. Oh, ke situ balik lah. Riseng na ongkos, yang ngabekan belahan di dio. Pangpeng tinggal bisa gepok. Siga nu buka duit besia, mulai sebagian ngahutang, gaya pisan. Pak yo. Anjir. Au, seberat kan dia, au. Aing kan mah indi. Undung paling siswan bae balik ayeuna. Jok konta yang bocah kah kioni bae melas. Gandeng dos, disumpul-sumpul tak kubur kelek aing. Enggak super bae nu kieu mah, sakalinya aing matung lu kelek. Dong, mah belum kelek wangi bae kah. Belum kelek mampu anjir bege kun kah. Awak sia bau hanyir. Geus aluk, do aing rek balik. Risi nyana-nyana duaan barosan untuk arasep. Timuna teh timula kasur, anak Afrika deui agos. Sama yang ngomong padu bae, hewa aing mah kudu. Iya aku geus sewot orang ngomong sembarangan bae aku dikumba di 7 sumur kah. Kita main yang berbalik lu. Oh, geus sarewa bae kana gen dieu geus baralik budak. Terus priben kula. Terus berisik yo. Mending kita adus-adusan bae yo. Ruangan. Adus renang sore. Ge atulah. Yo. Ning mamandian lah. Tuman aing sakalian nyingsiwan si belum bego berisi mancing bae sampai sore. Slow. Kita nih pemanasan dikit supaya orang keram. Keram ta banget sia keram. Setan wis gian, pemanasan dikit. Cek. Loro. Telu. 4. 5. 7. 8. Sia, aing pemanasan kene main cubarkeun bae. Lagian suwe kon sih pemanasannya. Bisa agegian sia nyubar. Ya, nyong lalen lu. Disuruh tuku beras ning warung. Bobodo bae sia setan padu nyubarkeun aing na bae sia. Lo aku balik dikit ya. Soal renangan teko nyong main maneh. Ya. Rela hidup teh anjir mah. Amjadah, saha sih mamandian. Lokna kalabur atuh ieu mah. Sasade. Aku segini mah gede lokna ieu.
Lawan aku aja sebelum. Tadi lauk dari Pemang. Udah sini malu